Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin sa kampada. Bani po dito yung Nemar's Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubut West, taling nga Alawag City, Philippines. At to'y nga rod manen na sumangbay ti programa Anapauluan. At kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tayo manen ni kasin yo ayong Yong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biyag ti may sa nga pakasaritaan. The problem of the day ni Pijong iti probinsya iti Cagayan. Anya nga tat parikot na padaanan tayo. Idineding orod nga gundaway mga kasin, intayon rugyan nga ibasa. Ito'y napadayawan na surat nga maikan biyag ita nga malem. The problem of the day ni Pijong iti Cagayan. Kat kastoy man tilinaon ti surat ni Pijong. Dear Kasin Yong, umuna ti amin kablaawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di Nemar's Studio. Tas tameten naragsak ka pa nagbibuya dagiti padak nga kanayon nga mangsubsubaybay iti programa. Ilingid naklatan itinagan a Pijong. May saak a construction worker. Adaan iti asawa ken may nga anak. Innem atawen nga nag-OFW wenno nag-abroad ti asawa kasin yung nga ti panag-abroad na ket saan mi nga ninamnama nga iso ti makaipaay kada kami iti nalidem nga pasamak nalidem al naglabas iti may kaynem matawen ti asawa kiti abroad nakigtot kami laengen idi taagawid nga masikog. Wen kasin yung masikog ti asawak nga nagawid manipod di abroad. Nga inlimid na kanyak, inlimid na kada kami, tinapasamak ken kuana. Nga sana laeng inimpudno, hindi ta makasangpeten iti balay mi. Nga uray no anyati, uray na kasano ti panagkidkid daw na iti pamakawan ko. Kasla namin pinsan nga napugas ti panagayat ko ken kuana. Ibaga na nga, saan na kano nga nagayatan tinapasamak kadakwada iti amo na nga lalaki. Kanina, apay nga inlimid mo kanyak, Fatima. Apay nga inlimid mo kanyak tinapasamakin ka. No talaga nga di mo nagayatan tinapasamak. Impudnom kumadagos kanyak ide. Pawanin na kumapijong lakay. Saan nagawa ka ni tilakay? Kinayat mo siguro Siguro akit. Kinayat mo ba? Gaputagatil ka. Amo ti Diyos nga. Saan ko nga nagayatan tinapasam? Ulbod! Apay nga rod nga samula ibagaitan. Samula ipudno itan ta nakasangpit kan. Gaputa dyak amo no kasano ka ipudno ken kapidyo. Balasangen ni Faith nga kakaisuna nga anak ni kasin yung ket amunan ti mapaspasamak maawatan nan. Saan lang nga siyak tinagimulay ti gura iti asawak no di kat pati ti anak mi. Kat sipo di din. Saanen nga naurnos pa iti langin-langin mi nga agasawa. Ngem gaputa. Agasawa kami gaputa.
Si kakasar kami nga duha. Awan ti na aramidat. Tajakmat mapagtalaw. Jakmat mapagtalaw ni Fatima iti balay mi. Di namat kayat nga agsina kami. Iso nga, halos si rinabi iidi kasin yung nga uminumak iti arak kat irantak ti agawid nga laladaw tapno no ti kasta. Saan ko nga makitkita ti rupan ti asawa. Kaday di nga napasamak. Nadlaw mi nga nagbaliw met ti anak mi. Iti panagadal na saan na maten nga maiyulo, maibarbar kada maten. Pangaasim ko mapijong taornusin ta ti pamilyata. Ipagpagaputa kini Faith nga anak ta. Kas makita mo't mabaybayaan tan ti anak ta gapu iti guram kanyag. Sikatin ang baybay akin kwa na. Tano ko man nagbalin ka nga napudno kanyag idi adda ka di abroad. Awan ko mati nagbalin nga parikot ti pamilya tayo. Ang kumat ka nagayatan ti amin. Ulbod! Ipapilit mo pala nga di mo nagayatan. Sa mula ibagan, sa mula ipudnon ti amin, idi makasangpit kan. Nalawag unay, Fatima. Nalawag unay nga liluklo ko naklaen. Api nga nga di mo kahit agawid niya balayo. Namin ado ka nga pinapanawin. Namin ado ka yung baga kengkan nga awanin ti mariktak nga panagayat kengka. No di kat gura. Pangasim ko madyak kayat ka winaswas tapi jong jak kayat ka madadael ti pamilyata. Inaramid mo metlaeng dayta. Sikat yaking basol. Basol mo amin, Fatima. Isungarot nga kitkitawag ti pamakawan mo, Pijong. Pangasim ko ma. Ipagpagapom kini Faith. Jak kayat nga marakrak ti pamilyata yo. No di mo kumakayat nga marakrak ti pamilyata. Saan ka mga nagar-aramid ti takas? Santula siguro. Agtal na ti amin. Santula siguro. Maurnos ti amin. No pumanaw kan kat agawid ka ni ti balayo. Makaamu ka. Makaamu kan di biyag mo. Basta ibatim ni Faith dito eh. Tauray mat ni isurot mo. Sigurado ak nga di nakayat. Gaputa, saan lang nga syakti. Saan lang nga syakti linuklokom no di kat pati ti anak ta, Fatima. Agyaman aking ka, Agnes. Adda ka nga mga naandingay kanyak. Awan ti anyaman na, Pijong. Amumet nga, nabayagin nga gusto aking ka. Jack man na mo. No ape nga ni Fatima ti pinilim idi. Deta nga rin ti dakkalabidot ko. Wen, amok nga gayat ka kanyak idi. Angim, nagbidot met ti pusok. Tanimet Fatima tinagpitikan na. Ang iman niya tinaramid na. Oh, kahit mo kadi pa iti uminom? Rabiin, di mo kadi kayat nga dumagasta iti dagus ko? Kayat ko, tadyak pa kayat ti agawid. Angim na kurang pa iti inom ko. Saan mo unay ti uminom? Amangan kat no di kan tumaka. Amom na tan ha? Anya nga tanong. Anya nga tanong anya. Anya nga tanong. Isang pet kay ti balay mi. Baring mapilitan ni Fatima nga agawid ti balay da. Ha? Ay, jakmot kayat masapul nga awan to isunan no iyawid na kiti balayo.
Sa bagay, naalas mo tagit kitan. Saan mo ka di pa ngayon pudno? Kani Fatima nga asawam ti maipapan ka data? Diya ka mo no kasanok nga ibaga. Yan diya ka mo nanyat agbalin nga reaksyon ti anak mi. Wen, lino ko nak ti asawak. Kanakirelasyon iti amo na diabrod. Uray baga na nga naramas. Sa kapulos mamati. Angim, panpanunutik nga ro ti anak mi. Ken panpanunutik. Ti ibaga ti tattao iti aglawlaw. Tadyak kahit nga agbalin nga siyak ti dakes. O sige, maawatan ka. Ngem apaman nga, awanton ti asawa mi ti balayo. Isun tulaing ti isusurot ko king ka. Ngem ita, ano santa pay laeng Inta nga ro din iti dagos ko. Gumatang kalatan ti nayon ti inumem. Taidjay mo nga ituloy. Amangan mo't no masubram ti inum mo kat maditan makapagpapas iti ragsak. Ulitek ti agyaman king ka, Agnes. Imbag ka pa na maparparagsak na. Dati asawak, awanan ti ganas ko pa nga makikaiddakin kwa na. Kasla maariya kakang kwa na. Gusto na kami nun. Baka di mo kabailanan ti. Paragsak kanyak. Kayak pay, sigamat. Amom Agnes. Ure ka sa ti inom ko. Kabailaklat na ti paragsak iti babae. Talaga? Wen, ipadas ta. Sa bagay, tinamin adon nga daras nga, nagpapastay ti ragsak. Sa anak pa'y pulos nga pinaay. Oh, di nga min? Kaano ka di nga pinaay ka? Kanayon kumot nga siguraduan nga maitayo ka iti kangatuan na langit. Saan ka di, Agnes? Isang nga ti pangayatak launay king ka. Among pidyong, excited akmet. Nga isangpot na kiti balayo. Iso nga aramidim ko mati amin tapno no. Pumanawen ti asawam nga nang lipot king ka. Nga nang gulib king ka. Mapasamak tulat na data. Dumteng tulat na data nga gundaway. Baam, orno siklaeng. Inotek laeng. Tapno saan nga mabigla ti anak ko. At ikayat ko. Aklonen ti anak ko. Ti panakirelasyon ko iti sa bali. Maawatan naman siguro. At uraan niya ti sasaod di kita itao ti aglawlaw. Awan ti bibiyang ko. Tadidaan mo no, anya trick na ti maliputan. Oh, rumabiin. Rugyan ta nga ruten. Pichong. Uwe na. Agkak nga rod dagiti pibig mo, Agnes. Gyaman naklaon na, Agnes. Tunggal kaduha ka. Malipatak ti amin. Malipatak ti problema. Malipatak ti sakit tinakim ko. Agyaman nakmat keng kapidyo. Gaputa, kanayan nakmat na maparagsak. At sabi ko ma. Tadatan tumatlaing tagkatuluyan. Kasta ngagpaiso ti mapasamak. Agnes. Pichong. Naglaing ka nga grumansa. Katuwa na.
Dati paglaingak. Agam sinayang laing ni Fatima. Tamas pinili na. Pinili na dahi di amo na. Angam saan ta nga panunutin tayo saan ta nga pagsalitaan. Tinasisita. Kati maipapan ka data. Agnes. Pijong. Pijong. Saan na mabalin nga saan ko nga subadan ti panang paragsak mo kanyak. Ha? Iso nga. Sige. Agdata ka mo't nasyak mo't ti mang romansakin ka. Dito launay ti keket ko ken ka. Agnes. Saan nakapulos nagbabawi nga nakirelasyon king ka, Agnes. Di mo laan mo nung kasano na maparparagsak. Di amo gidikit sa anak ko nga agragsak pa'y kalpasan tinaramit ti asawa. Magustuhan ka di? Unay magustuhan ka unay. Sige. Rabawan ka nga Ruden. Tugawan kan kasi dati nga aramidin ta. Apay nga di mo pero yan. Kaya't ka nga ron nga mingmingan. Anyan tula unay tiragsaktan no. Anyan tula tiragsaktan no. Agdenden natan to nakas agasawa. Isupay Nga inal daw tanton nga mabaling nga ramitin ti kastoy. Sana bale. Dandanin na mapasamak data. Aganos na laeng. Agananos ka laeng, Agnes. Agyaman na, Pichong. 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 Mapanin. Agidang tang Pichong. Sige. Agidang tang Ruden. Pichong. Agnes. Pichong. Agnes. Mabaling ka nga sarita ta, Pijong. Awan tinas kinapagsaritaan ta, Fatima. Angin, nalabes una hindi tirarabid. Anya, kanain naman latan nga maladaw kang agawit. Kanain ka nga nakainom iti arak. Apay, sa din no ka titi papanam. No salud-sudek med, dagiti kaubraam. Dagiti gagayim mo. Saan mo matakadway na? Di nang matam mo no sa din no tinaptapan. Agpudno ka man kanyak. Awad di rumbeng ngay pudnoking ka. Apay, saan ka di nga nalawag king ka, ti amin? Saan na kun nga pakabiyangan pa'y? Kaputawan mo tinti bibiyang ko king ka. Idi pa'y laeng, maawanin ti panagayt ko king ka. Isungar nga pagtaltalawin ka, ang hindi mo mit kayat. Apay, agpundo ka man kanyak, at ka din babaim.
Ada ka ti sabali nga babae ti biyag mon? Kanapay no adda? Ha? Ano no ko no adda? No kasta, adda nga agpaiso. Kasti ko nakawad ti bibiyang mo. Kat no adda, no ibagak nga adda. Anya teramitem. Mga asim ko maipod ng laing ngayon. Ipod ng laing ngayon. Kahit naipoddoking ka, agtalaw ka din. Pijo, mga asim, ibagam kanya. Wen, anda babae. Anda sa bali nga babae ni tibiyag ko. Iso ni Agnes. Kat ison ti patpatig ko, Fatima. Anya? Oh, impod dokon. Mabalin ka ni? Inak maturugan? Tatang. Oh, Faith. Pudno ka di nga agtalawin ni Nanang? Bebem lata. Ngamin, madama nga game empake ka di kiti arwatin na. Agawid ka no ni Jayan dalolo ken lola. Bebem lata. Hindi ko mapela nga nagtalaw iso na. Amumet balasang ko. Noon niya tinarabit na kanyak. Kada ta, bayat ti kada na ti abroad. Kaya't mo ka diti sumurot keng kuana. Ha? Diyak kaya tatang? Kagurgurak mo ni Nanang. No apay mo nagpasikog iti amo na di abroad. Dinalaan mo no kasano tinigrigat mo mat dito eh. Amok mat nga. Iti kaada ni Nanang iti abroad iti. Amok mat nga saan ka nga nag-arami diti dakes. Nagtali na iti kinapudnom ka ni Nanang. Angim anyatin subad ni Nanang. Alababaan mo na anak ko. Saan tayo nga may babawin din na pasamak. Nasaysayat siguro no, gawin din ni Nanang mo. Kit aklunin nan. Aklunin nan ti amin kada kami. Nga maminpinsanin nga waswasin mi ti relasyon mi. Okay ka di keng kalaeng? Okay ka dila keng ka? Ha? Faith? No kuma saan nga naglalaki ni Nanang? Diyak kumakait ngagsina kayo, tatang. Angin, di ka mat mababalaw, tatang, no? Kaya't munti makiwin naswas ni Nanang. Angin, agbatiak ditoy. Agbatiak ditoy, tatang. Nasayat no kasta anak ko. Angin, kumusta ang ti panagadal mo? Mabaybayan samat din ti panagbasam. Ha, Faith? Bumababa dagiti grades mo, anak ko. Saan mo ipalubos ko mga madadahal ti panagadal mo gapulayang tinapasamak kada kami kininanang mo. Tsak namin maiyulo, tatang. Ala, pasensyakan. Pasensyakan kada kami, anak ko. Damot tinagkurkurangak ka. Imsa na bale. Itatawa ni Nanang mon. Itatataw malawin. Siguradu't. Nga saan mo na mabaybayan ti panagadal mo? Alawin, tatang. Kinadabi may nga saludsudik ka. Anya day chay, tatang? Okay ka dilain ka, no? Iti mabiita panawin kita. Anya, tatang? Mang isang petag dito, iti may kadwa nga inam. Anya? Ngamin. Kasapulak mo ti kasukat ni Nanang mo nga agbalin nga katakunay na ko iti biyak. Agserbi mo na may kadwa nga inam. Nagalisto man tin, tatang. Alisto ngamin nga nagmaumaw ti panagayat ko kininanang mo.
Katalis tumit nga naregreg tiriknak kini Agnes. Agnes? Tita Agnes ko na. Ruang mo tibagimon nga awagam to isuna iti Tita Agnes. Anya, okay ka dilain kang ka? Faith? No, iso ti pagragsakan nyo, tatang. Awan ti maramida. Agyaman at nukasta. Sana bale. At danton ka badangak. Nga mangkita king ka, mangaywan king ka. Nga mangtarabay king ka, iti panagbasan. Sigurado at nga aliston tumit lang nga may asidig mo trignam kini Agnes. Sabi ko mga tatang. O sige, ilipas na karoon ti mangan. Oh. At dadan iti balay ko. Agnes. Wow. Medyo napintas mo ti balay mo. Well. Ininot nga pinapintas mi. Ni ka di Fatima nga asawam ti nagkastos ka dito nga balay? Sa alaing nga suna. Dua kami. Ang idisakbay nga nag-abroad. Siyak ti nagpatakder dito eh. Bukod ko nga lingit. Bukod ka abanog. Kasta ka di? Wen. Dito iti pag naidan ta. Dito iti agbaling nga palasyo ta. Kat pagbalinin ka nga reyna. Agnes. Sika nga talaga. Asa dinuwar ti ayan ti anak mo? Ako napanagbasa. Malimton inton sumangpet. Kat amom tumitlaing ti anak ko. Kat sabi ko kat napintas to ti panakilangin mo kenkwana. Sabi ko ibilang mo ni Faith. Akas nagtaod king ka, Agnes. Dakon, Agnes, Faith. Anak dito kusina, tatang. Sika mo taglutluto, balasan ko. Sa dinotehan ni titam. Tsaka mo, tatang. Erimormot, itay palang aldaw. Saan pa nga si Mangpet? Napanan na. Tsaka mo, tatang. Itay si Mangpetak. Nagado ti ininawak. Di man lang ininawan ni Tita Agnes na gitinanganan ni ti aldaw. Hanya? Kat binilin ko mat. Ape nga di mat pa Ape nga di pa nalabaan di kita adat pagburengan. Ay, diya ka mo, tatang imbilin mo't kanyak ni tita nga labaak to ka nga masapa to no bigat. Hanya, gaputawan ti klasik into no bigat, tatang. Unay matben. Ape nga di mo kanumot ininawan dagiti nanganam ti aldaw. Agal alisto ak nga rod. Gat awanin ti oras ko nga manginaw pa'y kadigiti nanganan. Kat sa bagay sumangpatmat ni Faith nga anak mo iti malam. Di no nakita na kumanakit ininawan na adagos. Kasta nga rod tinaramid na. Ininawan na adagos. Nasangpetak nga agin inaw. Kadapi nga saan mo nga linabaan dagiti muring nga imbilin ko nga labaam. Adda nga rod emergency nga napanak. Anya, imbilin mo kenkwana. Gaputaawan ti klase ni Faith to no bigat.
Imbili mo nga labaan na iti masapa. Kit awan man ti papanan na. Balasangan ti anak mo. Amunan ti kasta nga trabahon. Huwin ang sikati ng ibilinak. Anya nga ro tinararamid mo dito balay. Kit sa dinno tinapanam. Adda nga ro napan ko kinasinarak nga gayem ko. Ha? Anya ko matikayat mo? Agtali na edaklan dito ulit ti balay? Nga agpupupok? Nga agtrab-trabaho? Ohoy, Pijong, tapno ibagaking ka. Sa anak nga naki din naking ka, tapno agbalinlaing nga tagabom. At dami ta anak mo. Saan mo lang nga siya ti babaling agtrabaho? Wala nga maawan na pulos ti inubram. Uri ko maman lang, agkay-kay ka, di ta sango, di ta arubayan. Ano ti bagbagan ni Faith nga, talag sel-sel pun ti ubram. Apa, sino ti kacachat mo? Anya, nagipulong gayem kayong kati anak mo? Ibaga na lang kanya kata dinamag ko. Hunay kamot ten. Mano pala aldaw nga agdenden nata, Agnes. Rumrumwar ti usto nga ugalim. Anyang usto nga ugali? Kasto iti ugali ko, idi pa'y laeng. Apay, adda kad inkarkariking ka? Nga once nga iyawid nak? Ket agbalinak nga tagabom? Api nga tagabo nga ibagbaga? Saan ka man nga pagbalinan nga tagabo? Angam amom nga siyak timang mangged. Siyak timang mangged para king ka, para iti anak ko, para kada tayo. Ket ti trabahom, ti unig ti balay. Simuro taking ka. Nga minti ibagbagam kanya kiti pagbalinan nak nga rey na ti balay mo. Ha? Pagtrabahon nak matgayam. Akit agtrabaho ak no kayat ko. Total, adam ta anak mo ditoy. Ha? Papanam. Dita lang. Mabwis taking ka. Oy, Agnes, agsubli ka. Agnes! Unay magdetan nga, Agnes. Aging gayta, maturog pa ilaan. Ala. Faith, balasan ko. Tatang? Kumusta mo ti panaki langin-langin kang kandititam nga, Agnes? Ibagam ko makanyak anak ko. Anya ti makunam keng kuana. Kanayo na nga ibaon tatang. Uri no dala kayat na alain. Uri asidigmet keng kuana. Ibaon na pela kanyak. Anya? Unay madedyo nga balayan. Nakawarwara. Si kamot Agnes. Labas-labasam lang ta, di kita amat di ka laurnosanan. Akit no masikuran ka, si kati mangurnos. Ha? Pilitin nakit din. Obligain nak nga agdalos, agurnos iti balay. Balay mo da ito saan ka di? Ha? Nakaro ka una yun ha. Oh. Faith. Anya diraramidem? Siya kung ti agurnos tatang. Oh, kitam? Adamot na akam ta anak mon. Kidi ba ibayam na tang isuna? Ta saan kidi nga siyak ti babaunem? Ha? Nakaro ka una yun ha? Amom, agtip-tip pelak lain. Ha? Sobra tar aramidi mon. Apay, pagbali ng mga tagabo ti anak ko, idinto nga siyak ti balay ditoy. E gidi talawak no kayat mo. Sige, agtalaw ka. Ay, siyak ti putput ngan. Ay, agtalawak.
Unak nga nagtalaw ka. Sorry. Ha? Naamiris ko ti bidot ko. Makapungpung tutak la itay king ka. Iso nga naibagak nga. Naibagak tikas dyan. Anya. Naamiris ko nga jakmat lagayam kabailan ti. Makiwin naswas king ka. Ha. Sorry na. Aging ka nga di kagbalbaliw, Agnes. Kanain tanto lang agapa. Sorry nga, Rod. Baliwam ko mati ugaling. Deta kinasadot mo. Agtrabaho ka matay, tikunig ti balay. Taday tamit ti rol mo. Saan ka di mabalin nga? Manggedak laing ngayon? At dami ti anak mo nga trabaho dito balay. Maboring nga kami dito. Nagtulagan taday nga banakin saan ka di. Nagbati ka dito balay. Katay kahit ko. Sikat ti kabadanga nga mang tarabay ti anak ko. Pati kaya't ko, ibilang mo iso na akas anak mo man. Agam saan ba't kaisot mapaspasamak? Sorry nga, Roden. Sorry. Bumawi aking ka. Ha? Sorry na. Saan mo nga gamatan deta? Bumawi. Ibatam. Ibatam takukwak. Ibatam ko na. Tsak kaya. Ibatam. Sorry na. Pakawanan ako. Tsak kaya nga mapukaw ka. Pidyong. Pwes. No di mo kahit na mapukaw akitibiyag mo. Baliwam ko mati ugaling. Makikooperar ka kumamit. Itry ko. Ha? Anya nga itry? Aramido ma. Sige, aramido. Sorry nga, Rod. Mulan, bumawi akin ka itang arabi. Sana ka malalay ti kasta. Ibay-bayag ko. Uray pa eh. Mga uray 5 minutes. Ha? Mayan? 5 minutes? 5 minutes sa kanin? Tap na makabawi aking ka. Sige. Talaga? Sige. Ibabam ka rin short mo. Ta 5 minutes ka kanagday ta. Sige. Kalpasan nga pakawanek ni Agnes kasin yung ulitin ng tumanen ket agapa kamin tumanen tawan mo tapulos si makita kapag baliwan na nga nila Faith timot anak ko ti ibabaon na nadlaw ko nga nagbaliw manen ni Faith ta ada dagiti gundaway nga ibaga kanyag dagiti maestro kada maestrana nga liliwayan na ti mapanagbasa wenno agkating classes na ibarbarkada mo ten ti anak ko kasin yung takas na saan na mo ten nga kaya ti agtalanaed iti unig ti balay mi kadno kasaritak ni Faith awan tatang ipudnom ko mati amin. Agrebelde ka kadi. Ha? Faith? Tatang. Kanayon mo't latang awang ka dito balayan. Kanayon nga baga ni Titang Agnes nga. Rumrumwar ka nga di agpakpakada. Apek peso ka di? Nga may barbarkada kan? Pakawanan na ko matatang. Saan nga nga natalgid tirik na nodak dito balay? Ha? Tsaka mong saan ko nga kadutdutan ni Tita Agnes? Kanayon naklang ibabaon. No agtrabaho sa paminsan laeng nagalisto nga mabanog, nagalisto nga agreklamo. Ket no makita na, siyak ti baon na. Yuray pa saan ka naskin nga bayam ti panagadal mo? Kinipulong mo kanyak no adamading aramidin ni Titam.
Angim di mo mo't ibagbaga. Inapanak namin hindi nagipulong aking katatang. Ha? Anya? Anyang inapa? Pinagsawsawan na kakadi? Diniswan na kakadi? Sa anak nga diniswan tatang. Ngim, pinagsawsawan anak namin iti. Pasensya kan tatang. Awan mat apulos ti makita nga pagbaliwam, Agnes. Iso nga na saya at siguro nga agwin naswastan. Agwin naswastalaingan. Apay, anyamanin aya timpulpulong ta anak mo, Kingka. Saan nga nasisitan no anya timpulong na kanyak? Taurin no saan nga agipulong ti anak ko? Amuklat na. Gabuta makitak mo ti balay nga nakawarwara. Kasano? Awan mo ti anak mo, takanayon nga rumwar. Iso nga awan mo ti mangurnos kan magdalos ti balay. Kitanda ka mat! Anya nga ti serbem? Ha? Apay, adda ka di makita mga reyna nga agdaldalos iti palasyo na? Ha? Saan ka di nga dahit at imbagam kanya kidi? Pagbalinan na nga reyna iti balay mo? Sa ita? Siyak ti pagbalinan nga tagadalos? Ay, nukasta. Agtalaw ka laingan. Ay, di agtalaw ah. Apay siyak ti but-but niyan, ha? Pijong? Talaga. Nataltalgid siguro ti nami nga agina. Ay, agama ko lakuma. Nuawan ka, nga papaanawa. Papaanawa ka yan? E dinto kas taunay mat ti panagasog mo, Pijong. No pagustuhan ka. Sana balin nga awan ti kasjay. Sana balin nga awan ti mang parparagsak kanyak. No kas ti matlaing nga. Kanayon na ka may stress. Kanayon na ka pungtot. Kanayon nga nawara ti balay. Ay di agtalawak nga ron. Agtalaw ka. Saan mo na nasken ti agpakada? Mapalin ka na tagtalawin. Diyak kaya ti agtalaw, Pijong. Ha? Naamiris ko nga. Diyak gaayam kaya ti tuma. Nga mapukaw kay ti biyag ko. Day taman ti bagami din. Kanayon ka lakastan. Nakaturtured ka nga makisina. Nakaturtured ka nga may bagang agtalaw ka. Gusto nga. Sorry na. Sorry na. Ha? Ibatam. Ibatam date ako na. Ibatam. Kahit ng ibatan. Ano na? 5 minutes. Diyak kayat. Saan ka man ala di kastan? Uritil mo na. Ha? Kayat mo. Uritil mo na. Anya tigad mo sawan. Aramidik ti amin. Uri kasano kabayag. Saan lang nga 5 minutes. Uri all the way. Uri ipugsit mo yung... Ha? Anya, kayat mo. Sorry na. Sorry na, Pijo. All the way? Ha? Ibabak nga t-shirt mo. When? Okay tan Saan nakapagtalawin na yan? Basta agbalbalyo kan. Basta manipod ita. Saan kang agsadsadot? Uwan ko nakmal. Ikarim. Ikarim. Sige. Ibaba mo ang t-shirt ko. Talaga? Okay.
Talaga nga, di latag value dito nga Agnes. Kanayon latag nga, isut mo udi nga, nga agreeing. Di kad kapilitan nga. Ni man and Faith ti nag-isagala ti pagarmosaran mi. Speaking of Faith. Faith! May kamanganin? Faith! Muna ka lang tatang. Abay! Madi ka di bagbagim? Itay ka pala di tabanyo. O may kamanganin, kitne, maladaw kan. Muna ka lang tatang. May kakit din. Anyag kukum. Anyag mapaspasamak ka. Awan tatang. Anyag ka awad kat mangmangig ko nga agdol-dol ka. Ha? Anyat ka ipapanan ti pa nagdul-dul ti anak ko. Asid ka man. Wait. Apay nga agdul-dul ka. Anyat ti mariklik nam. Agpudo ka kanyak. Tatang. Pasikog ka ka di. Ha? Tatang. Agpudo ka kanyak. Masikog ka ka di. Pagawanin na ka matatang. Hanya? Masikog ka? Ako yung tatang. Aniya? Basol mo amin daytoy Agnes. No apay mo't ngamin nga nagpaalilawaking ka. Anya man hindi basol ko, ha, Pijong? Basol ko nga nagsikog ti anak mo. Basol na, taing kayag na. Basol na, gaputa impalubos na nga masikugan. Ha, basol mo. Gaputa tibilin ko king ka. Tulungan na ka magtarabay ti anak ko. Nga man yan tinaramid mo. Pinagbalin mo nga tagabo, binaun-baon mo. Iso nga, saan na kayat agtali na edi ti balay gaputa. Di na kayat nga makadwa na ka. Di na kayat nga babaon na misuna. Iso nga kasta, nailawan ti anak ko kapugin ka. Api nga saktakin basol. Basol mo nga talaga. Tano ko ma, saan ka nga nagsadot-sadot? Tano ko ma nagbalbaliw kan kasti ingkarim ide. Saan ko mga nagkasta ti anak ko? Saan ko mga nagrebelde ni Faith? Kat saan ko mga nasikugan? Akit, no pabasulin na akit. Awan ti maaramid ko Angin para kanyak, awan ti basol ko. Basol mo! Iso nga, agtalaw ka. Anya? Agtalaw ka! Ay, agtalaw Saan nga siya tibot-bot ngem? Kat saan nga siya ti pabasulam nga akin basol deta panagsikog ta anak mo? Talaga akit di nga imina isuna? Anya? Anya ti kunam? Kitagpay sumet. Di ba? Liniputan na ka ti asawam? Gapot ti kinagatel na? Kastamot ta anak mo. Ha? Akit nagpatira iti lalaki gapot ta kas iti inana. Gatel met isuna. Anya? Ulitin man timbagam. Dayta anak mo takin basol ti amin. Gapot ta kas kinifati mga asawam. Nagpasikog. Ha? Aray ko! Pumanaw ka dito yan! Pumanaw ka! Anya ti kahit masaw and Faith. Inaklatag yan. Makipagnaid ka ni nanangan, tatang. Ha? Tapay. Kay kahit mo ti makipagnaid, iti manglilipot ng inang. Ngem siya. Saan na balin, tatang? Nagsalita kami kininanang. Pinakawan ko isunan. Ngimdeti. Makipag naedaking ka.
Kanayon at nga may stress kini Tita Agnes. Ha, sana bali anak ko. Pinagtalaw ko ni Titang. Naminadumat nga nangig ko daytan tatang. Angem, numani nagsubli. Pagtalawim, ni magsublin tumetlaeng king ka. Ha, iso nga nasisaya tatang. Inaklatan kini nanang. Taadapay da lolo kini lola nga mangkita kanyak bayat iti panagsikog ko. Ha, ang iman ako. Saan na ka nga maiwanan ni nanang mo? Gaputa. Gaputa. Adamat maladaga nga aywanan na. Saan na malin tatang? Ngem deta may stressak dito yung kakanayon kay nga mangig nga agapa kini Tita Agnes. Awan nga rodin ni Tita mga Agnes. Ang magsublin tumanin tatang. Saanin? Saan ko ipalubos kag sublisunan? Tsak mamati tatang. Iso nga saan dakon nga mapigilan pa'y tatang. Faith, anak ko, pangaasim ko nga. Diyak nga may adayo ka kanyak. Among matipang sa pulam kanyak tatang. Ha? Pakawanan ako matatangin. Nakaikid ako. Inakag na edin itiyan dinanang. Faith, anak ko, pangaasim ko ma. Faith. Sino dahil Adda pala rupam nga isarang mo dito nga balay. Ha? Pijong. Naimbagarabiyo tatang, sanak nga awagan iti tatang. Sipo didi pinagtalaw mo ti anak ko, iti likudan ti kasasaad na. Namin pinsan maten. Ngayon, laksid ka, akas manugang. Kang. Abay nga da ka dito eh. Kahit ko kumakasarita ni Fatima. Apay. Anya pa'y lati, naskay na pagsaritaan nyo. Dinto nga adamaten, kasukat na itibiyag mo. Dinto nga adamaten asawam. Awanin tatang. Kung nakasaanak nga awagan iti tatang. Tata. Awanin ni Agnes, tata. Pinagtalaw ko. Ha? Angem ko na ti apu ko. Masansan kanumat nga agtalaw angem agsubli mo't lang agsubli. Saan kun nga pagsublian, tata? Kahit, anya nga ro ti panggap mo. Kasaritam ti anak ko, tagsublikin ka, kasta ka de. Ha? Tata, ikandak ko matigundaway ko. Naamiris ko ti amin. Amin at bidot ko. Apay, naamiris mo ka din ti bidot mo na saan mo nga pinatpati ti ko na ti anak kuking ka. Nga rinamas day di amo na. Nga ti pinatpatim lata. Ket nagayatan natin na pasamakin ko na. Tata, saan nga nasisita dayta? Anyaman ti kinapudno. Nakasagana nga mga klon manin ti asawak. Di ka laagbain dayta nga imbagam. Sikapay ti mga klon iti anak ko. Kalpasan ti amin. Manuga bulan nga naki din naka iti babaem. Idinto nga grigrigat ti anak ko iti panagsikog na. Da kami nga naganak keng kuana ti nangan anding keng kuana kadagiti panawen nga kurang nalaengen ket parigreg na ti sikog na. Angem adda panagbuteng mi ti Diyos barok. Banag nga awan king ka. Ha. Di ka lang naasyan iti anak ko. Nagsakripisyo di abroad. Nagbidot laeng. Binaybay amon ket pinagtalaw mo. Isungar nga dak dito tata. Umayag pakisalita king kuana.
Umayag agkid daw ti pamakawan na. Tabaring maurnos mi pay ti amin. Tabaring agsaya at mat. Tibiyag ni Faith nga anak ni. Hay, good luck, Barok. Good luck king kano kayat nakapay nga kasarita ti anak ko. Pang-aasi ko matata, ikandak ko matigundaway ko. Uray kasano ti panagpakpakaasik iti pamilya ni Fatima kasinyong ken uray pay ni Fatima saan da pulos akayatan nga makisinubyanan ti anak da kanyak. Saan na kayat ni Fatima nga maurnos ti amin kada kami. Ipagpagapuna ko ken ni Faith nga anak mi ken ti agbalinto nga apo ko mi. Ang emjakmat mababalaw ida kasinyong taada nga rod tigura da kanyak. Ang maawatan dak ko mamat. Siyak nga rod tinagsagaba iti. Siyak tinapasakitan. Idi ta maamuak nga ti asawak nga sangsangpet na laing agapot abroad kat masikugayam. Balakadan dakman kasinyong noan niya taramidek. Ada ka di pa'y namnama nga maurnos ko ti pamilyag. Nakasagaan na akmutten nga mga klon ti anak ni Fatima iti sa bali. Iti bunga ti panagsikog na iti abroad. Basta laeng umanugot nga ornosen mi ti pamilya mi. Madmadlaw ko pa yen nga kasla umadadayo ti rikna ni Faith nga anak ko kanyak. Kat kasla kay kayat na maten ti inana. Nadamag kumot nga addan sa bali nga kadenden na ni Agnes. Ang imawanan ti bibiyang upay ken kuana kasin. Tatalaga nga jak kayaten. Dahil yung aron, ti pakabuklan, ti pakasarita, kasinyong, sabi ko magat adda na ibati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. Iyon akong dagyaman kadagiti makaited ti balakad, wen amok, dakil ti bidot ko, amok nga adot makagura kanyak, gapo iti inaramid ko. Ngem, amok nga dalatamod dagiti makaawat. Ket agyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangurnos, nangibasa ken nangidrama, dahil nga pakasaritaak nga jak tupulos malipatan. More power to your program and God bless everyone. Tuyag bababawi apagayam mo, Pijong iti Cagayan.